Malo da smanjim osvjetljenje da se bolje vidi. Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i još jedan novi video. Danas radimo jako uzbudljiv video, kao što ste mogli vidjeti iz naslova, koji obično, ali ovo mi je netko komentirao u privatnu poruku na Instagram, ne znam, nisam točno sigurna gdje je komentar, ali ja sjećam se da sam vidjela kako bi bilo super da napravim izazov ovaj, kako sam se prije šminkala, vs. kako se sad šminkam, što mi se onak činilo dosta zanimljivo, ali nekako sam zaboravila i nisam napravila. Uglavnom, ako me pratite duže vrijeme, znate da se moj dnevni make-up prilično promijenio od prije par godina do danas. Danas je puno prozračniji i prirodniji i po meni puno ljepši i naučila sam neke možda tehnike ili neke stvari koje mogu učiniti make-up puno prirodnijim, koje mogu učiniti make-up puno prozračnijim, lakšim, ljepšim i naučila sam gdje se neke stvari trebaju staviti da izgleda lice mlađe, da izgleda dignutije, da izgleda ljepše. Uglavnom da, to ćemo sve vidjeti kroz ovaj video. Ja ovdje imam kavu, ako nekog zanima. Prva stvar koja se 100% promijenila i koju ću odmah reći je ta da sam prije obavezno radila prvo oči. Znači nikad nisam išla prvo na lice, ni za dnevni, ni za noćni glam, make-up nikakav, uvijek sam prvo oči radila, zato što sam na očima svaki dan istavljala dosta toga. Danas make-up nije takav moj i danas lice uvijek prvo radim za dnevni make-up, zato što mi je najbitnije da bude lice sređeno i da na oči mogu samo maskaru staviti, to i gotova sam. Ali danas ćemo napraviti iznimku i radit ćemo u isto vrijeme sve strane na licu, zato da se vide te razlike što bolje. Krećemo od njega, koja se isto tako dosta promijenila unatrag par godina. Sada mi je lice puno ljepše, puno njegovanije i puno više briga vodim o njemu, dok sam bila mlađa nekako mi to nikad nije bilo primarno, što je trebalo biti i malo sam tužna zbog toga što nisam prije to počela raditi i uvijek sam imala jako velike probleme s kožom, nisam pravilno njegu koristila i dosta sam malo stvari u biti ne znala. A ono što sam prije koristila prije par godina, znači je ono što je bilo full popularno svuda i to sam kao podlogu za make-up koristila, nije mi bila na fokusu moja koža, nego čisto kao ispod make-upa ide ovo. I to je bio ona Balea Aqua serum, ako se sjećate, i on mi je bio super u to vrijeme. I dalje je on onako kao fora, nisam ga jako dugo koristila, doduše za neku ispod make-upa, neku ono osvježavajuću stvar. Danas nemam to tu, ali ću staviti na tu lijevu stranu Vichy Mineral 89 kojeg stvarno volim i koristim. Njega ću staviti na ovu stranu. A na drugu stranu lica idem sa onim što i dalje koristim dosta često. To je Norman Phyto Solution i taj proizvod mi je dosta oporavio kožu. Ono što je dosta bitno napomenuti je da prije uopće nisam koristila okoločnu kremu. Sada volim stavljati okoločnu kremu da mi hidrira to suho područje. Inače, volim koristiti ovu Kiehl'sovu Creamy Eye Treatment with Avocado. Volim koristiti i Mineral 89 za oči, on je onako malo laganiji. I malo sam sad previše uzela. I ono što ja radim svaki dan dok stavljam tu okoločnu kremu ujutro, prenesem na usne. Ono što ostane, taj sam trik negdje vidjela, ne znam. Sad prelazimo na puder, to jest primer. Trenutno uopće ne koristim primer na dnevnoj bazi, jednostavno sam ga nekako izbacila jer mi je višak korak za svaki dan i nekako mi nije potreban za svaki dan. Kad stavim njegu, bitno mi je da je koža nahranjena, dok prije nisam nikad to preskakala. I prije sam dosta često koristila Benefit Professional, to je recimo prije neke 2 godine, ajmo reći, a još davno prije toga onaj L'Oreal Infallible, ako se sjećate, on je bio moj go-to. Sad ga nemam, ali imam ovaj Infallible Mattifying Primer isto od L'Oreala, ali onaj koji sam ja koristila bio Infallible u prozirnoj tubici, tako da ću sad uzeti L'Orealov čisto zato što je to isti brand i sličan proizvod, pa hajde. Ali i obavezno sam ga stavljala po cijelom licu, znači po cijelom licu, dok sad i kad stavljam primer koncentriram se na sredinu lica i ne idem predaleko. A ovo je bilo onak bum, ogromne količine i posuda. Dakle, što se tiče pudera, moj go-to puder za svaki dan je bio Revlon Color Stay i to je onak stvarno izvrstan puder, ali ne za svaki dan, svakako. Jako se teško skida, traje 100 godina na licu, ali se uvuče u sve pore i mislim da je to jedan bitan razlog da sam ja imala jako velikih problema s kožom. Nikad ga nisam mogla
u potpunosti skinuti. To sam tek shvatila kad sam počela koristiti onaj Clarisonic Mia 2 uređaj koji je nakon skidanja moje šminke još skinuo hrpu toga iz pora i onda sam ostala šokirana i u tom periodu mi se dosta isto koža očistila kad sam je naučila pravilno čistiti. Uglavnom, danas ću za ovu stranu koristiti mix zapravo dva pudera koji su jednako onako full coverage imaju, znači visoko prekrivanje, što sam koristila za svaki dan i dosta su onako jaki i to je ovaj izvrsni soba, ovo je više mat, ne kažem da su loši puderi nikako, NYX Can't Stop Won't Stop i L'Oreal Infallible 24 sata Fresh Wear, jako dobri puderi, ovaj mi je čak malo draži jer nije toliko mat, ali odlični i njih ću miksat. Ono što je dosta bitno za naglasit je da sam ja prije stavljala ogromne količine pudera, baš zbog činjenice što sam imala dosta nepravilnosti na koži, ja sam to još dodatno prekrivala fasadom. I dolazimo do najveće razlike u koži, to je ta da sam prije obavezno koristila samo kistove, znači Beauty Blender sam počela koristiti tek prije nekih godinu i nešto dana, intenzivno, 2, i to sam ovako razlažila, ja sam sad krenula po svom novoj metodi koja je onak tapkanje, ali prije sam to onako, ovako radila. Moram približiti. Isuse, ovo će biti cake, ono, doslovno. Ovo zapravo će na kameri izgledati super. A uživo, ljudi moji. I sad ćemo odmah prijeći na korektor. U to vrijeme moj omiljeni korektor je bio Bourjois Healthy Mix, ali ono drugo, onaka druga pakiranja, ona tubica. I to sam baš obožavala, potrošila sam ne znam koliko tih korektora i stvarno mi je bio dobar. Prekrivanje mi nije bilo full, ali sam ga baš stvarno voljela, a danas ću koristiti ovaj Douglasov Medium Cover Concealer, jer mislim da je nekako sličan, Mystic Light, njemu. Slično kao što i danas nanosim korektor. I ovo je malo tamniji, to je bed. Tako da ću dodati malo svjetlijeg korektora, to je NYX Can't Stop Won't Stop. Znači, jer sam isto koristila dosta svjetlije tu i posvuda. I ja sam nanosila kistom taj korektor ili aplikatorom, a blendala sam ga s ovim velikim kistom ili s prstima. Znači, sve sam radila ovako. I naravno na kapke. To radim i danas. Znači, ovo je ko maska. Mislim, sjećam se te faze i definitivno je izgledalo kao maska. Ne mogu pobjeći od toga. Ono što je najsmiješnije od svega, što se tiče setiranja lica, to nisam propuštala nikad, zato što mi se i mastilo lice. Matirala sam ga sa najjačim mogućim tadašnjim puderom u kamenu. To je bio Max Factor Cream Puff, jel se svi sjećate tog pudera? Jer je to bilo još jedan dodatan sloj prekrivanja i pudera, baš je bio hardcore. Koristit ću ovaj Douglasov puder Ultimate Beige Mattifying Powder. Isto je za matiranje puder i isto je ima prekrivanje i doslovno sam ovo radila. I to onak ogromne količine, znači. Ajmo mi prijeći na ovu stranu kako danas radim, pa ćemo se onda vratiti ovdje. Znači, danas ne idem s primerom, većinu slučajeva za dan, svaki dan, a trenutno koristim ovaj viši Dermablend puder koji je prekrasan, prirodno izgleda i on u biti je corrective foundation i piše da traje 16 sati, ali izgleda toliko lijepo na koži, ne stavljam ga u toliko velikim količinama jer stvarno nije potrebno. I druga bitna stvar, koristim blender, ovo je Maris Beauty, odlična spužvica, košta 30 kuna i brutalna je. I idemo, uglavnom koncentriram veću količinu na sredini i onda se izvlači prema van. Ono što se razlikuje je da mi danas za dnevni make-up stvarno ne smeta ako se neke mrljice ili prištići vide. Nekad dodatno prekrijem korektorom ako neka kritična situacija, ali mi je to nekako ok jer je to ipak koža i prirodno je da imate problema nekad i isključujem prištić. Tako da me to toliko više ne opterećuje i ne mora biti ona maska. Što se danas korektora tiče i dalje koristim svjetliju varijantu da mi posvjetli, ali kao što možete vidjeti prije, se to sve onak pretvorilo u jednu ogromnu ništa, zato što sam poništila stavljanjem dodatnog pudera u kamenu koji ima svoju nijansu i poništilo se to što sam stavljala svjetli korektor ispod. Koristim razne korektore danas, to možete vidjeti ako me pratite. Trenutno mi je super ovaj Benefit Boing Cakeless Concealer. Ovo je nijansa 4 i on nije toliko svijetal
kad se izblenda jako lijepo izgleda. I isto ga stavljam u biti kao i ranije i malo pričekam da se on osuši. To mi je sad otkriće, unazad ne znam koliko, jer kad se malo osuši više bude pigmentiraniji i jače prikrivanje dobije i ajmo. I isto tako blendam sa blenderom. Možda vidjeti kako lijepo izgleda ovo sve zajedno, sad onako svježe. Ono što se definitivno promijenilo je i kod setiranja lica. Sad koristim uglavnom pudere u prahu za svaki dan. Trenutno koristim moja Aura Powderful i to je nijansa Light. Dok sam ranije, nisam još naručila novi, imam ovaj Magic Smarkov, ali banana nijansu koja meni ne odgovara osobno, ali ona transparent mi je bila odlična čak i za baking, neki lagani, tako da ono, uglavnom ovo ima boje. I uzmem neki koji je transparentan, nije bitno koji vama odgovara. Uzmem lagano i setiram ovo okoločno sa tim koji je transparentan, zato da mi i dalje ostane to svjetlije. Da sad imam onaj svoj omiljeni Avonov Marks, njega bih koristila za cijelo lice, da budem iskrena, ali ovako ću samo ovaj Aurin uzeti za ovako ostatak lagano lica i to doslovno uzmem lagano prah i čisto da setiram lagano, ali ništa jako. Što se tiče kontura i bronzera, uvijek sam voljela tamnije i toplije nijanse, samo što se sad promijenilo što se sad ne konturiram, stvarno, nego samo nanosim bronzer, ali prije uzet ću sad ovu NYX paleticu koja ima ovu tu nijansu koju volim koristiti i sada, ali ne na isti način. I uzela sam kist, često je to, sad sam se zeznula, često je to bio ovaj koji je baš za konture i uzela sam ga i ovo sam radila. Sad vi sjećate toga? Doslovno sam svojim malim kistićem išla i nanosila. Tako, i na nos sam isto onak sa velikim kistom išla i nanosila baš kao konturu. I nikad to nisam znala nanositi inače. Namenilo je uvijek bilo breskvasto i to sam čak ovo mi je ostalo još Mandy Ryan Defining Blush. Kupila sam bila kad je izlazilo iz asortimana. Ono što sam krivo nanosila je ovo, ja sam njega vukla ovako dolje zajedno s konturama. Isto se ne mogu vjerovati da sam to radila. Baš sam pregledala stare videe neke da vidim što sam radila i to je bilo to. Znači doslovno sam se spuštala obraz i doslovno sam tu to stavila. Highlighter, uvijek sam obožavala highlightere. Ono što je najjače, sad imam jedan od svojih Holy Grail highlightera. To je ova Sleek paleta Solstice. Znate da sam ju obožavala i možete se vidjeti koju nijansu. Točno. Ono što je moja greška bila dosta često, dosta često nije, ali dosta često je, tada sam podton highlightera često ignorirala i nanosila bez obzira bio on prehladan za mene ili ne. Ali nanosila sam ga sa ovakvim nekakvim kistom, onako dosta većim, čak mislim i veći od toga, ali ne mogu sad sigurno biti, ali nema veze, nanosit ću ovu nijansu jer sam vidjela da sam nju najviše koristila, stvarno. I to je bilo ono. Vidite da je ovo hladniji dosta highlighter, ali da se nanese kako treba bilo bi bolje. I ono što tad nikako nisam radila je da sam spojila to rumenilo i highlighter, nek sam ostavila ovako. I nanosila sam ga i na nos i tu, ali to je sad malo teže obzirom da mi nos onak sam jedan pa ne mogu, uglavnom znate. I iznad usne. Isto, ali to i sad radim pa ono. A sad idemo na ovu stranu, čisto da pokažem kako izgleda sad. Koristit ću ovu istu paleticu, to jest ovaj isti bronzer s ovim kistom. Nanesem, utapkam unutra i otresem malo i onda ovdje idem u biti laganim pokretom, znači doslovno onak ne diram prejako zato što je pigmentiran jak. I idem ovdje. U biti idem na ista mjesta, slična, ovdje idem puno onako višlje, ne idem u taj utor, da mi ne povuče dolje obraz, kao što možete vidjeti šta je ovo, nego onako lagano blendam u korijen kose, najveću količinu nekako stavljam i onda idem prema van.
malo tu stavim, ali to onak doslovno ne diram i ovako. I ono što ja trenutno radim za svakodnevni make-up je obavezno stavim ovdje na kapak, zato što je to, u biti kasnije ćete vidjeti, ključan dio mog make-upa na očima. I evo kako to sad izgleda, otprilike ova strana. Druga stvar, rumenilo. I dalje volim jako breskvaste nijanse koristiti, koristim ih dosta često, ali prije nikad nisam roza nijanse stavila, dok sad dosta često se odlučim. I ako me pratite, jedna od mojih dosta čestih nijansi na obrazima je ova L'Oreal Le Blush nijansa Luminous Rose. Obožavam to rumenilo, onako ima sjajne čestice, što prije nikad nisam stavila kao na obraze, jer ono ne znam, ali to tako lijepo izgleda i daje prirodan neki onako sjaj. I naravno rumenilo stavljam ovdje, dok sam ovdje stavila. Dosta često znam i na nos ovak rumenilo malo onak staviti sad. I došli smo do highlightera i ono što ja radim prije nešto stavim highlighter, a prije ne znam par godina nikad nisam radila doslovno, je uzmem setting spray neki ili neki spray već, ovo je NYX Bare With Me i sad ću prekriti ovu stranu. Ne znam je li mi uhvatila prethodni korak kamera jer mi je nešto zaštekalo. Uglavnom uzmem ovo NYX Bare With Me spray, pošpricam ga i nakon što pošpricam utapkam lagano sa blenderom i to mi da takvu svježinu u licu dodatno prije highlightera i onda nanosim highlighter. Trenutno stvarno imam dosta favorita i dalje volim da se vidi highlighter i ovo je Becca Champagne Pop, ali ovo je limitirano blagdansko izdanje. I uzmem ga s manjim kistom i nanesem ovako. Nanosim ga i iznad obrve i na nos i u kut oka odmah radim. Nakon toga uzimam kist kojim sam nanosila rumenilo i izblendam da mi ne ostane crta onako između nikakva. E sad, prelazimo na oči. Što se tiče prije mog šminkanja, definitivno su obrve najveći problem bile, zato što sam bila počupala full obrve i imala sam tanke i ono što sam ja radila, kak mi je jedna strana lica niža, druga višlja, jednu obrvu sam višlje malo popunjavala, drugu niže da mi se izjednači, da bude simetrično lice, što je bilo cool jer je bilo lice simetrično, ali sad to više ne radim jer želim imati svoje obrve. I moja ljubav prema Deep Brow se dalje nije promijenila, samo što ga drugačije nanosim. Prije je to bilo full intenzivno i obrvu sam više ravno crtala jer sam ovaj dio onak praktički opčupala da mi obrva može ići onak više van. A sad pratim taj oblik, ali probat ću što više kopirati kako je to bilo prije. Uzet ću za ovu stranu ovaj Maybelline gel zato što je onak dosta noviji i vlažniji pa mogu jače napraviti, kao što sam i prije radila. I uzet ću ovaj kist. Vrlo teško će mi biti sad napraviti obrvu kako je bila prije, ali... Mislim da mi obrve nikad nisu bila preloše, ali definitivno drugačiji način sam imala. Tako, i nakon toga sam uzela korektor ili puder koji sam već nanosila i očistila ispod, to i sad često radim. Ali sam prije išla i gore okviriti. Bila je ta obrva puno još višlja, ali sad ne mogu zbog dlačica koje imam napraviti to. Sad i dalje koristim Deep Brow, ali olovke znam koristiti sve slično. Prvo počešlja. Uzmem Deep Brow onako lagano. I laganim pokretima popunjavam. Definitivno sam prije voljela Instagram brow look. I to je to. Nakon toga uzmem gel za obrve. Trenutno volim koristiti ovaj Gimme Brow od Benefita. Ima nijansicu koja je to 3 i malo dodatno istakne dlačice i popuni onako. I nakon toga isto tako uzmem korektor ili nešto za popraviti, ali samo ovaj donji dio. Koja je razlika? Što se sjenila tiče i make-upa na očima na ovoj strani prije, definitivno sam svaki dan stavljala i dalje neutralne nijance, ali definirala sam pregib i stavljala sam neku šimerastu nijansu. I uglavnom sam koristila ovako neke velike kistove, nisam imala puno kistova. I uzet ću sad ovu smeđu i stavit ću je samo ovako. Malo tamnije smeđe. Nisam koristila ništa manje kistove za ništa, sve sam radila s istim kistom praktički. I dolje.
I dalje smatram da se praktički s istim kistom može napraviti neki svakodnevni look. Tako, i obavezno sam uzela kistić i radila polu cut crease za svaki dan. Ali sam ga dosta niže radila, znači nisam išla onako visoko, nego sam ovo radila. Moram priznati da je dosta teško sad raditi onako kako si prije radio, jer te non stop vuče na ono što sad znaš. I sad ću uzeti ovu zlatnu nijansu, da sam često koristila zlatne nijanse. I to je to, inak sam se malo izgledala. I ono što je bilo nezaobilazno, to je highlighter u kut oka. I zato sam koristila opet ovu svoju paleticu Sleek. I uzela sam isti taj kist ovo je od Urban Decay iz one palete. To je bila prva moja paleta. Neka ekstra. I to sam ovako nanijela samo. I idemo na liner. Mislim da svi znate koji sam liner koristila godinama. To je onaj bio She Deep Brow eyeliner. Sad ga nemam, tako da ću uzeti ovaj Essence, tekući isto. I s njim ću nanijeti. I eyeliner sam nanosila vrlo debelo i vrlo jako. Iskreno ovaj eyeliner se napola osušio, čini mi se, pa ću promijeniti. Uzet ću ovaj Aurin, nadam se da je on dobar. Aurin, ja nisam dugo koristila stvarno linere, ove tekuće. I kad bi zeznila, uzela bi malo opet korektora i s time ispravljala. Što i sad je uopće nije ono što ne valja, nego jednostavno jako rijetko koristim eyeliner. I evo ga, to je otprilike bio svakodnevni eyeliner. I malo da smanjim osvjetljenje, da se bolje vidi. I maskara, uzet ću ovo neku Essence-ovu. I prije nego što krenem s trepavicama, završit ćemo ovo oko. To je to. Ovdje za svaki dan stavim samo taj bronzer što ste mogli vidjeti i u kut oka stavim highlighter. Znači sve odjednom radim i nakon toga stavim isto maskaru, naravno kako koju. Stavim ovako. Nekad ostavim samo to, možete vidjeti koliko mi oko izgleda otvorenije i svježije ovdje naspram ovdje. Ali dobro, i ono što se promijenilo za svaki dan, mislim dalje stavljam umjetne trepavice kako sam raspoložena. Danas ću staviti jednake i na jedno oko i na drugo, čisto zato što se to stvarno nije promijenilo. Stavljam i dalje i jače i slabije i prije sam i sad. To želim reći, jedino što se prije dogodilo da nisam dobro odrezala trepavice, pa se nekad dogodilo da mi se spusti oko. Izgleda kao ono što ne smijete, nemojte raditi u make-upu i ono što treba. Onaj video. I ono što kažem prije nisam dobro radila, nisam ih definitivno dobro stavljala. Kad ih nisam dobro odrezala nekad, ali okej. Nije bilo ono svaki puta, tako da nisam baš bila totalno nesposobna. Mislim, i dalje ja volim napraviti ovaj look, ali mi je sad to skoro pa onak glam look. Dok je prije to bilo svakodnevno. Sad kad su trepavice gotove, ono što nisam još stavila, to je highlighter ispod obrve. Prije sam išla, naravno, sa ovim svojim najblažim mogućim. I to je bilo, što je više moguće. Dok sad lagano stavim. Doslovno samo onak malo i to je to. Skoro pa smo gotovi, imamo još samo usne. Ako se sjećate što se tiče usana, imala sam faze stvarno od onih mrtvačkih ruževa do full tamnih, do ovog, do onog. Trenutno sam u nude raspoloženju gdje uvijek ocrtam usne s malo tamnijom olovkom, popunim svjetlijom i stavim sjajlo, obožavam sjajla. Trenutno prije sam obožavala mat, isključivo mat. Moj go to ruž je onak ovisno bio o nekom vremenu, periodu, ali kad sam bila zaljubljena od te mat ruževe,
dosta često su to bili tamno smeđi, ono kad je postao trend, onda oni mrtvački, kako bi se reklo, onda neke lude nijanse, uglavnom svašta je to bilo. Danas ćemo nanijeti tamno smeđi jer je to onak dosta često sam nosila, mislim da me svi pamtite dosta po tome. I nakon toga opet obložim sa korektorom. To je to. Trenutno sam u fazi neutralnih ruževa i sjajla i sad stavljam ovu NYX olovku u nijansi Free Spirit. I neki svjetliji ruž, ovo je Makeup Revolution Inspiration, ovo dosta obožavam. Presmiješno izgledam, Isus. I nakon toga stavim sjajlo, ovo je Catrice Generation Plump and Shine, ali imam dosta sjajla koje trenutno koristim. Ovo je kako se trenutno šminkam. A ovo je kako sam se šminkala. I evo ga, mislim da bi to bilo to za ovaj video. Recite mi što vi mislite na ovu razliku koja je onako više nego očigledna. Ja definitivno više volim ovo sada. I da, pišite kako ste se vi prije šminkali i koje su razlike u vašem načinu šminkanja sada naspram prije. I hvala vam što ste gledali ovaj video, obavezno stisnite like ako vam se sviđa, pišite što još želite gledat. I pretplatite se na moj kanal ako još niste. Želim vam puse i vidimo u sljedećem videu. Ćao!